دما خوش بینرین هجا ایرو هجده گلان 2024 روشان روشا شمیه بویر و گشتن هر سر که هری بالکه شمیان لسر آستا هرمی و همجی یعنی لسر آستا جهان رودانه امی حول بدن جواره پیشکش بکن لیوه که هر تم دست بکه چند سر موشهیم دولت ترکا داگیرکر گوندین شهبا من بجه بچکن گران تو باران کرن 5007 کس بریندار بون ریخستنا مافی مروان یا عفرین سوریه راگاند کو دنوا 6 سالانده ل عفرینا داگیرکری بدری 10,000 کس هاتن رواندن سرچته داعش سقراط خلیل کو علیکاری ابوبکر بغدادی بود دما دخواز ترکیه در باسی باشوری کردستانی به هاته گرتن ارتشا ترکیه داگیرکر 19 جاران بچکن کیماوی قادینگری لا بمباردمان کرد بلی بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جم برفرهیا بلتنا خواه ساعت هفتان جواره پیشکش بکن اونو چامه یکم جی هر تکیلداری ایریشین داگیرکریا دولتا ترکیین لسر هرمیه ایریش او هویتیا دولتا ترکیه داگیرکریش خواهین سر هرمی هر دوام دیکه یعنی بیکونا بر بکه وان ایریشان دولتا ترکیه داگیرکر هری داویه ایروژی گوندین شهبا او من بجی بچین گیران تو باران کرن ده انجام تو باران ده 5007 کس بریندار بون دولتا تركا داگركر گوندين سموقة تل مضيق تل جيجان وبندافة شهباية وأمحوش ينجري داي كانتونا عفرين شهباية بأوبيسو هاونان توباران كرن ولاتين كودنافا زفين چاندنية ده دخبتن بون أرمان جا إيريشي ده أنجام توبارانا لسر بندافة شهباية ده زاروكين بنافي ضحى حسن 16 سالي خديجة اسماعيل 14 سالي مطر إبراهيم 14 سالي وفارس إبراهيم 13 سالي بريندار بون زاروكين بريندار جگوندين عويجية حلبينه لغوري خباتكاري نخوشخانية آفرين روشا ضحى حسن وخديجة اسماعيلي باشا وشاندنا مالي مطر إبراهيم جي جلنگي خواب بريندار بويا وهند بن چافديريا بجيشكانديه مطر إبراهيم ديار كر كويل ناوا زفيان بالتيا كموني دكر دوي كيلية ده توباران بيك هاتو گوت ازو براي خو بريندار بون روشا براي من گرانه ام گلكي ترسيان جبو دبارا جياني ام چون بالهيه فارس ابراهیم جلنگ خوی چپی بریندار بویه روشاوی گرانه اونها د چافدیری آورتدهیه هر وها د توباران لسر گوند امحوش ده زیدتری 13 سری امپز این ولاتی بناوی خضر سحود تلف بون گوندین لبرانبری هریمین داگرکری ین کانتونا من بجیجی جه ایریشان بیپار نمان مجلس لشکری من بجه اشکره کر که گوندین توخار و جاته ین باکور روشلاتی کانتونا من بجه توباران کر زیدتری 20 هاون لگوند نافبوری کتنه مجلس راگهاند کود ایریشه ده زاروک ابناوی محمد فیصل صالح 14 سالی رمضان عبدالباکیر 18 سالی وسیم ابراهیم العمر 21 سالی بریندار بونه خلکین در دوره بریندار راکرن نخوشخانه اف 6 سالن عفرین جالی ارتشا دولتا ترک او چتین و هاتیه داگرکرن اوشقا به وی داگرکرین رائدی لعفرین هر کو دچه پیوانین مروواهی نمای او هویتی او اشکنجه چتین دولتا ترکیه لنوا عفرین جی دقاد نامنتوی ده دنگ و ده هری داوین راپور ریچخسنا مافی مروان یا عفرین شه بای یا تکیلداری کلیارین دولتا ترک او چتین وی ین لنوا عفرین او باجروکندن ینوی انکو داگر کرنه هاته پارواکرن هاته راگاندن دنوا 6 سالان ده 10,332 کس جنوا عفرین او هرمین به هاتنه رواندن هر وها 463 کس هاتنه کشتن 142 کس جیم راستی دزدریجیا زایندی هاتنه لعفرین یکوج آدار 2018 و دبن داگرکریا دولتا ترکو چتین ویده رواندن گوشتنا مروان و دزدریجی هر دچه زیده تر دبه. لگوری راپورین ریخستن المافی مروان آفرین سوریه جدسپیکا سالا 2018 حتی آنها بگشتی 463 کس هاتنه گوشتن 10,332 کس هاتنه رواندن و ل142 کسان جی دزدریجی هاتن کرن. ایریشین داگرکران و چتین وان گو جیهان چاوی خوال وان گرتیه در راپوران دل لگوری سالان و هاتیه دیار کرن. در سال 2018-2019 ده 7,213 کس. جوان
207 jin hatin ravandin. 203 kes jiwan 59 jin hatine kuştin, 6 jin rastî dezdirêjî hatine. Di sala 2020 de 1079 kes jiwan 92 jin hatin ravandin. 67 kes jiwan 9 jin hatin kuştin, 76 jin rastî dezdirêjî hatin. Di sala 2021 de 808 kes jiwan 82 jin hatin ravandin, 65 kes jiwan 14 jin hatin kuştin. Di sala 2022 de 629 kes jiwan 49 jin hatin ravandin, 62 kes jiwan 20 jin hatin kuştin. Di sala 2023 de 376 kes jiwan 35 jin û 6 zarok hatin ravandin, 20 kes jiwan 4 jin hatin kuştin, 1 jin rastî dezdirêjî hat. Di sala 2024 de di 4 mehên destpêkê de 197 kes jiwan 25 jin hatin ravandin, 29 kes jiwan 2 jin hatin kuştin, 5 jin rastî dezdirêjî hatin. Rêxistina mafê mirovan a Efrînê Sûriyê raporên hatine amedekirin ji rêxistina afiyê navneteweyî û saziyên din ên mafê mirovan ên navneteweyî re şandine lê heta niha ne bersiv hatine dayîn ne jî hewldanek çêbûye. Pêkirina derheqê jinadan di hundirê Efrîn de jî aliyê dewleta Hevseroka Yekîtiya Parêzera Kantona Efrîn û Şehbayê rûşên Hedû derbarê mijarê de ji anhay re axivî. Rûşên Hedû destnîşan kir ku ji destpêka dagirkeriyê ve êrişên bi her şêwazî têne meşandin û got. Bi taybetî jinên temen biçûk bi darê zûrê û dibin gefan de hatin zewicandin û radestê kûmên çeteyan hatin kirin. Bi sedan jinê Kurd lê pêşiya çavên malbat û zarokên wan hatin revandin. Belê rejima faşîstiya Erdogan çetên xwe yên li Sûriyê ji bo polîtikayên xwe dişîne welatên din yên ku alozî lê heye belkî ev nûçe bi sedê caran me bixwe ji me bi we bînerên hêjara par vekir lê di her fersendê de rejima faşîstiya dewleta Tirkiye û serkêşî wê Erdogan li pêşa çapemenî ev yek bi tundî red dikirin û herî dawiyê jî qalaviyekî hate kirin vê carî dewleta Tirkiye wan bijîn rejima dewleta Tirkiye çetên xwe yên Sûrî derbasî Nîjerê dike ku Nîjer di 2023 de darbeya leşkerî lê pêk xatibû lê vê carê jî her Enqerê heman gotinên xwe dubara kirin û gotin tiştekê bi vî awayî tune ye li hemwextê vê yekê jî ajansa France Press AFP nûçek wî yekê bi dîmen parvekirin ku çawa çeteyên dewleta Tirkiyeyê yên ji Sûrî ew birine derbasî Tirkiye kirine û ji Tirkiye jî derbasî Nîjerê kirine û rewşa van çeteyan li Nîjerê jî bi çi awayî ye bi awayeke berferehîn parve dike. Rejima Tirkiye ji bo polîtikayên xwe li nava Sûrî çeteyan çê dike. Li aliyekî aloziya li hundirê Sûrî gur dike, aliyê din jî van çeteyan ji bo polîtikayên xwe yên derve bikartîne. Çete Omer ê 24 salî jî mîna bi sedan çekdarên din ji bo Nîjerê hatiye şandin. Her çiqasî rejima Enqerê vê rastî înkar dike jî çeteyên wî bi xwe vê yekê ji çapemeniya cîhanê re vedibêjin. Ajansa nûçeyana AFP bi çeteyên Sûrî yên dewleta Tirk ew şandina Nîjerê hevpeyvîn kir. Di hevpeyvînê de baltêk şandin li ser Sadat a weke şîrketa şer a AKP tê nasîn. Çete Ehmed ê 30 salî jî bi Ömer re li Tumera Sultan Murad a herî dilsozên Enqereyê bû. Çete Ehmed ku sekvan e derbarê peymanên ku li navenda Sadatê îmze kirin de wiha got. بعد ما خلصوا الإجراء السلطان مراد فاتوا ضباط استخبارات كأنهم شركة تركية اسمها سادات. افسرên Sadatê ketin odeyê û me bi wan re peyman îmze kir. Sadat ji seferê bigire heta bi cihbûnê her tiştî dike. Çete Ehmed li wê yekê Mikurtê ku li heremên ku dewleta Tirk dagir kiriye, rewşa jiyanî zehmet e ji ber wê neçar maye biçe Nîjerê. Çavderiya mafê mirovan a Sûriyê beriya niha ragihandibû ku di nava mehên dawiyê de herî kêm dewleta Tirk hezar çeteyên xwe yên Sûrî şandiye Nîjerê.
چته عمر جی چیروکا ج سوریه حتی نیجری وها ودبیجه. خبروني انه بدي اطلع على نيجيريا تمام عقدي 6 شهور. جبو بچم نیجری دسپیک ام برن دیلوکی و جور جی برن استانبوله. پشتی وی لبالافر لشکری یا کما به بورکینا فاسوی سوار کرن. برای بجاهی جبورکینا فاسوی جبو کامپن والات جیران این نیجری هاتم وگو هستن. پشتی من لوردو هفته هم پرورده لشکری دید جبو پاراستن هرمه که ناوه و نزانم هاتم ارگدار کرن. تی گوتن حتی نها نیزی پینجی چتین سوریین دولتا ترک لنیجری هاتنه کشتن. تنه جنازه 4 جوان گشتن سوریه. چافکانی که جکومین چته جعاف پیره راگهاند کو او لبندین دناوا چند روزین پیش ده جنازه پینجی چته هم بگیجن سوری. بریانها واشنگتن 2020 راگهانده بو اف شرکت اردوغان چتین سوری شاندن لیبیایه. هیجای ببرخستنیه سروک شرکت سادات عدنان تانره وردی شویرمن دبری یه اردوغان بو. بالهرب چتین دولت ترکیه هم دوام بکن و جاری مجلس اولهیه یا باشور کردستان راگهاند کو سرچته داعش سقراط خلیل کو آلیکار ابو بکر البغدادی بو دما کود خواهش ترکیه و جاری در بازی حریم باشور کردستانی ببه هاتیه گرتن. مجلس تکلداری مجاری داخوین یک پاروکر مجلس دازانین کو سرچته بناوی ابوالله التفخیخ تیناس کرن دبش تقمنیه یا چتیان ده کار دکر او اف آگای پاروکر. سرچته ابوالله التفخیخ ده داگر کرنا موسلا 2014 ده رولکی ویاس بربچاف هبو. حتی 2017 لموسلی بو پشتی ویش بو گلک ارکن اولهی درباسی سوریه بو. 2018 به پاسپورت که سخته جاره کردن وگریا موسلی. پشتی پیک آنینا گلک سوجین تروری درباسی ترکیه بو او 5 سالان لورما. مجلس اولهی یا باشوری کردستانی دیار کر سرچته داعش سقراط خلیل دماکو خواست جه ترکیه درباسی حریم باشوری کردستانی ببه هاتیه گرتن. ایرو کنگرستار و سازین مالباتین شهیدن این کانتونا عفرین شهبایی لدجیم تجرید کنودان خلک حریم حریکین بن کن و تجرید شرمزار کرن ده چالاکیا کوی 3 روزان دوام بکده و گلک آلی سردانا بن کن بکن. لحریم ده چارچوبه پینگاوا جه عبدالله و جلان را آزادی شپسگریکا کردره چاره سری چالاکی پیکتین. شعبایی لهمبری تجدیدا گرانکریا سر ریبر آبو و فرز کرنا جزای دیسپلینی کنگرستار و سازی عملبت شهید آکانتونا عفرین و شهبا لنوچه 11 لباقچه 4 نیسانه چادرک ایدولوژیک لداخستنه. دوی چارچوبه ده لپارکا 4 نیسان یا لباجاروکی احداث کانتونا عفرین شهبای کن هاته ودان. دو چالاکی ده بسدان شینین شیراوا اهرزی اندامین تف چاند و سازی انجواکی بجدار بونه. اف چالاکی و 3 روزان دوام بکه. دوان روشی و چالاکی دوام بکده و سمینر ورنداین و گل و نرینین خوبین زمان کسین لبن کن آماده بون آخوین و گوتنه هجده گلانه جبو گلی کرد قوناغ کی دیروکی و چارنوسی بوکو و سبروش دیار بکه. اوروش نجریزه لدیروکا اسرارا دشورشگری سرکفتون و تک برنا دجمن دنیشان ده. حتی آزادی فیزیکی آره بر اپو مسوگر نبه و دست جتی کوشینه برندن. کوردیناسیونا کنگراستارا کانتونا عفرین شهبایی گل محمد جی درباره تجدید لدجیره بر اپو ده آخوی. گل محمد دیار کرکو حتی تجدید بتاوی نبه و دفجی چالاکی خبر ندن. چالاکی مجی دویدا امنادن سکناندن حیانی امر بر خو فیزیکی جد ناف خود آزاد نبینن تجاری ام دفج چالاکی خبر نادن. بالهر انسیاتیفا آزادی ریبر عبدالله اوجلان یا سوریه به آرمانجا حلوستا پارتی او ریخستانان یا لسر روشا ریبر آپو او تکلداری روشا ریبر آپو جی آگای بوان را پار و بکه
رزجوینان پیکتینه انسیاتیفی لناوندا چهار پارتیان هفدیتن پیک آنی ده هفدیتنان ده پارتیان کرد عرب و سوریانان پیشنیارین خواهین جبو برفرهکرنا خباتین انسیاتیفی و گوتن. د چارچوبه پنگاوا جریبر آپور آزادی جپرزگریکا کرد را چار سری که د ده جوت ماه 2023 ده هاتیه دست پیکرن انسیاتیف آزادی ریبر عبدالله جلان سوریه هفدیتن انخواب پارتی و بلوک سیاسی ین لحریم باکور و شلات سوریه در روژا سیمین دوام دکن. شانده انسیاتیف یا بسرکشی یا بردف که ویر فرزنده منظور سردان پارتی سوریا پیش روژه دسته تنسیق الوطنی تفگر گوهرتنا دموکراتیک شپیلا پیش روژه کردستانی و پارتی یکتیا سوریه کرد. ده هفدیتنا یکم ده اندام انسیاتیف پارتیا سوریا پیش روژه را لقامش لو هفدیتن کرد. شانده به هفسروکا مجلس پارتیا سوریا پیش روژه یا قامشلو ولید اسماعیل و بردفکا مجلس جنان آپارتیه ولید حسن رجویان. ده دستپیکا هفدیتنه ده بردفکی انسیاتیفه فرزنده منظور لسر آرمانجا سردان آخوی. منظور بالکشان ده سرگرینگیا پینگا و جیهانی و گود. جبرکو آزادی ریبرتی و بخوار آشتی و دموکراسی لروشلاتان آوین بینه و باندوره که ارینی لجیهان بکه دوی تواهی پارتیین سیاسی وجداری و پینگاوی ببن. والد حسن جی گود هلوستا پارتیه اشکره کو سیاست دولت ترکاداگر کرشر مزار دکه بشگریه ده همو انسیاتیفین جبو آزادیا فیزیکی ریبر عبدالله جلان. كل مثلا المكونات سواء الكردي العربي اليزيدي السرياني يعني نحن مع فكر القائد عبد الله جلال. بشراجی شانده سردانا نویزگیها دستایا تنسیق الوطنی تفگر گوهرتنا دموکراتیک کر و بسروکی نویزگیها دسته درار فرحان عبدالرحمن جویا. پشتی انسیاتیف آرمانج سردان شیرو وکرن علی الاسد بالکشان ده سرگرینگی زیده کرن آکده و تفگری جبو آزادی فیزیکی ریبر عبدالله جلان. الشعوب المضطهدة المقهورة يعني يجب أن تتحرك مشان أجلها. ده هفدیتنا بنویزگیها شپیلا پیشا روژه یا کردستان کرجی پشتوانی خباتین بو ریبر آپو تین مشاندن هاته کرن. هر وها شانده به سروک پارتیا یکتیا سوریانان سن هری برسوم را جویان. ده هفدیتنه ده برسوم دیار کرکو پیدویا جیهانی با آزادیا فیزیکی ریبر آپو هیا. جاوره سردان شانده این انسیاتیف حتی خوابگی هینه تواهی پارتی و بلوک سیاسی ین لحرم دوام بکه. خلک روشاوی کردستان او پارتین هرمی لدیش بریارا دوزا کوبانه به هرسن سوسی پارتین لحرمی کنگراسدار او ریوبریان خواسرین کانتونان به داخلین جدا بریار شرمزار کرن او بانک لآلین حقوقی او نافنتوی کرن ریلوان سیاستان بگیرن. لسرانسری باکور روشلات سوریه لهمبر بریارا دادگه یا لدوجی سیاست مدارین کرد داخویانی دین داین. دوی چارچوبه ده 33 پارتیان به داخویانیه که بریار شرمزار کرن و ها گوتن. دولتا ترک به وی بریار دخوازه بین کفتنین خواه شیره و پشتگیریا به ترور داعش شیره دوام بکه. جبرویه که کومک سیاست مدارین کرد کوتنه جبو ماف، آزادی، عدالت، دموکراسی و وکهویه ده دکوشیان دارزاندن. پارتیان جزاین هاتن برین به تندی شرمزار کرن و اف بانگ لرای گشتی پارلمنتر و آزادی خوازن لجیهانی کرن. پشتگیریه بدن وان سیاست مدارن و ببن دنگ عدالته. مجلسا کنگرستار جی بداخویانیه که نویسکی برتک نیشانی بریار ترک دا. کنگرستار دست نیشان کرد که اف بریار جار کدن اثبات دکه که بنگه دولتا ترک لسردک و دولابان هاتیه آوا کرن و ها هاده گوتن. هشمندی فاشیست AKP MHP ادینه تنه جبو گلی ترک و کرد ده همان دمه ده جبو جیهانی خطریه گمزنه. اف بریارین هاتنه داین جی سیاسینه و جبو پاراستنا داعشه و جنوب زندی کرناویه. مجلسا کنگرستار بانگ لحمو جنان کر کل همبر وان سیاست و بریارین قریش سری هلدن و خطا سیاست دموکراتیک و جنا آزاد مزن بگن. لقد اتضح مرة أخرى أهمية خوض النضال مع قضية به همان ارمانجی ریوبریا خوسریا دموکراتیک آکاندونا طبقه داخویانی یک داو گوت.
بریارین دادگه بریارین سختنه و دبن باندوریا سیاستی دنه. ام بانگ لآلیه نافنتوایی دکن کمافین مروفان و آزادیه دربرینه بپاريزن. بيان إلى الرأي العام العالمي لقد صحونا على هول ما صدر من لآلیه كيدنجيه كتيا باريزرين باكروجات سوريا جي لسر مجاري قوت دويري خصنين حقوقي ومافين مروفان این نافنتوایی و جیهانی دستوردانی بکن و ریلوان سیاستان بگرن. بلی بینرین هجا ایرو هجده گلانی که روژا شهیدانه ده روژا که وکی ایرو ده سالا 1977 یک جه پیشنگ پارتیا کارگرین کردستان PKK حاکی قرار هات با شهید کردن هر به راساتنا روژه جیم و جاری هفسری که کنسری و بر کجی که جمیل بایک تکلداری شهادتا حاکی قرار آخر و گوت حاکی قرار PKK بخویش برکو ریبر آپو PKK لسر شهادتا حاکی قرار دا آوا کردن و به وی آوای رژی پارتیا کارگرین کردستان PKK دبنگاه خود جیل سر شهادتا هوریه که به وی آوای هاتیا آوا کردن هداویه هر هفسروکی کجی که جمیل بایک آنیزمان کو PKK جیندار بونا حاکی قراره. هفسروکی کنسیاری و بر آکجکی جمیل بایک دسال وگرا شهادت حاکی قرار ده نرخاندن کرد. جمیل بایک حاکی قرار به بیرانی او دیار کرد که PKK حاکی قرار PKK جیندار بویی نه حاکی قراره. ده پیش و چوینا تفگره ده و شهادت آمزن را خواه لسر کر بنگهک و پارتی بوین در کتولی. PKK حاکی قراره و شهادت حاکی قراره. ده بنگه ها PKK ده شهادت آمزن آوی هفره مزن هیه. حاکی قرار به بینگا و آوا کرنا پارتی و پارتیا کو ده انجام ویده آوا بو نمر بو. دوی واته ده PKK جیندار بوین حاکی قراره. İşte doste kurda جمیل بایکانی زمان کو فهم کرنا حاکی قرار فهم کرنا PKK و ریبر آپوی و هادومان. دوی کسیت هفری حاکی قرار به همو آلین خواه و فهم کرن. فهم کرنا حاکی قرار فهم کرنا PKK ریبر آپو و خواه. ریبر آپو ده پیناسه کرنا PKK ده کسیت حاکی قرار ود بیجه. ما بست حاکی قرار اف راستی بو. دما ده گود او رحی منی بشارتی بو دلی من مجی من دست ملی من جاوه من گوه من بو. اف جی پیناسه PKK و ملیتانتیا PKK. حاکی قرار کسیت پراتیک زندی یا ریبر آپویه. هفسروکی کنسیار و براکجه که جمیل بایک و هبداوی کر. تفگر آمه گل تشتان دیندار حاکی قراره و هر تم هول ده دوی دینی بده. جبو ویجی هفره حاکی قرار ده دل PKK ملیتان PKK و گل مده جهوی نای را کرن هیه. حیا PKK صاحبه ملیتانیا PKK و گل کردستان صاحبه و هفره حاکی قرار بجی. ام وکی تفگر و گل کردستانی امی لبیرانین نوان خودی در کبن. بلی بینرین هجا هر به شهادت حقی قرارم دوام بکن سال وگره چلو هفتن شهادت حقی قرار او شهید مها گولانی لیازدن آوندین باکور و روشتات سوریه حاتم ببیر آنین ده مراسم ده شینیان دیار کرن کو شهید حقی بو سامبولا تکوشینا بر با آزادی و اوگوتن ام به فکر و فلسفه ریبر آپ و شورش آزادی بدومینن. ایرو سالوگر شهادت جه پیشنگین PKK حاکی قراره گو 18 گلان 1977 شهید ببو. به وی بونه 18 گلان وکر روژا شهیدانه لسر آستا باکو روشلات سوری مراسم بیرانین پیکاتن. لنافچه تلتمره مجلس مالبات شهیدان جوینک لدارخست. هفسروک مجلس مالبات شهیدان تلتمره محمد علیات آخوی وگود. گلان مها شهیدین تفگرا شورشگری و دوام برخودانا لهمبر قرکرن و فاشیزمیه. شینین تلبراکشی ببونه بیرانینا شهید حاکی قرر و 72 شهیدین باجارين تلبراك مراسمك لدارخست وسوزا دوام كرنا خطا شهيدان دا. رفع مشعل الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية. بهمان أرمانجي للشهادة يجي جوينك خط لدارخستن. الشهيد حقي قرار. طبعا الشهيد
شینین باجار دربسیه جی به جوینه که ده شخص حاکی کارر ده همو شهیدین مها گلانی به بیرانی. بالشهيد بون حقي قرار شاخ پیادیه تربسپیه جی به بونه آروشه جوینک لدارخست. اندام مجلس گشتی پیاده سلیمان عرب ده مراسم بیرانی نده گود. شهید حقی بو میناره آزادیه و سمبولا تکوشینا بر با آزادیه و. لچلاغاجی مجلس مالبات شهیدان به جوینه که افروش به بیرانین و دیار کرن که دوی وفادار ریا شهیدان بید. يوم الشهداء لدیری که جی سینفزیونک تیکل داری نرخاندن ریبراپو ین جبو شهیدان هاته تماشا کرن. شهید حقی قرر و شهید مها گلانه لتلحمی سیجی هاتم ببیرانی. فكر وفلسفة حركة الحرية الكردستانية لقامش لو يجي جبو بيرانينا شهيد حقي قرر جوينك هاتا لدار خستن وهات كوتن امي فكر وفلسفة ريبر ابو شو رشا آزادية بدومينن هر وها لكانتونا تبقى و تاقا شيخ مسعود حلبي جي بها من آرمانجی مراسم بیرانینه لدار کتن و شنیان سوزا پیکانینا خیال شهیدان دان. Çalışan gençler var. Onlarla çalışmalar başlatıldı. 1977. بالهرب تیکوشرین آزادی کردستان ام دوام بکن ده وقت که کو دولت ترکیه جبو داگیرکردن خاک باشوری کردستان ایریشن خواهد زیده کریه و جاریم گریلین آزادی کردستان جی سپرکیا بندا پاراستن دایا آوا کردن او دربین خورد ل داگیرکریا دولت ترکیه دخن هری داویه ل روش آوای زاپه گریلین هپگی دو چپرین داگیرکریا دولت ترکیه رو خواندن دو کامرین مباساجی بیکر کردن ارتش دولت ترکیه لهمبری چالکین گریلا به باندور دمینه و جارجی سری جاره کردن لچکین قداخکری او کیمیاوی ده هپگی راگهاند کو دولت ترکیه داگیرکر 19 جاران قادین گریلا بچکین کیمیاوی او قداخکری با مردمان کریه. گریلاین آزادیا کردستان لزاپه لدیجی لشکرین ترکین داگرکر گلک چالاکی لدارخستن. ناوند راگهاندن و چاپمنی یا هپگی تیکلداری چالاکین گریلا ایریشن داگرکری داخویانی گوشاند. لگوری داخویانی لحرم روژاوای زاپیا شهید دلیل 11 گلانه هیزین گریلایان بچکین گران داگرکرین لقادا برخوادان یا گری آمدی خستن. هفده گلان جی لدیجی داگرکرین لقادا برخوادان یا گری افم چالاکیا کردنهی یا جدو باسکان و حاطل درخستن. ده انجام ده لیو و تفگر داگرکران هات راوستاندن درب لدو چپران هات خستن. هر وها همان روژه داگرکران لگر جودی جی بون آرمانجا گریلایان. لور جی گریلایان به تاکتیکا سیکوانی دو کامرین موبسه ین داگرکران بیکر کرن. لهمبری و برخودانیا گریلایان ارتشا ترکا داگرکر جی به دوماندنا سوجین شهر هول ده انجام بگره. دوی چارچوه ده هپگی اشکره کرکو جی 16 حتی 18 گلانه تونلین وان انلقادا برخودانیا گری افم 18 جاران به گازین کیمیاوی جارکی به درونین بمبار کری و 5 جاران جی به تقمنین قدخه کری هاتن بمباران کرن. تونلین لقادا برخودان یا گری آمدی جی جارکی به چکن کیمیاوی هاتن بمباران کرن. هر وها هپگی دازانین 16 و 17 گلانه هرمین خاکور که گاره متینا و روژاوای زاپیج بگیشتی 13 جاران به بالافرین شهر هاتن بمباران کرن. افدمکه پدکه همو بالا خدایه لسریانه که گلکوی چا بکار به یکیتیان اجتماعی کردستانی لواز بکه دربه که لی بخه لالیه که دخوازه دولت ترکیه وی قانع بکش بو شرکه لدیجی پارتیا کارکرین کردستانی بده مشاندن
لآلیه که دن جیم دماکو یعنی که لهمبری وی که درد که وی جاره جی د چاپمنی خود نوچین ببینگه او ین بی راستیاوی هی پاربده که هری داویش روزنامه خبات یا پدکی یا کو سرک وزیری هریما باشوری کردستان او دهمان دمیدهجی ریبری پدکی مسرور بارزان نوچیک به مانشیتا کو گریلن پککی آنگام بیشین پککی لسلیمانی قادن خو آوادی که جورجی دش خلک دشینه آنگام بیشین کومین چیداری کو آوادی که دشینه قندیل او روجاوی کردستان راست پشتیویه که اما جینه که برتگین تون درکتن هم برپرس و هم جی ریبرین یعنی که به داخلیان را گاندم کو پدکه جبو تشویق کردن ایریشه که داگیرکاری دولت ترکیه لسر سلیمانی زمین دا آوا کردن و حتی پرساویه که جی کردن گلو به وان ادعایان پدکه دخوازه چه بکه دروژن بوری در روزنامه خبات آپدکی کو گریدای مسرور برزانیه مجارک میتو پاراستنه به هفر آماده کریه وشاند. روزنامه ادعا دکه کل هریما سلیمانی قادم پککه کمان لی بجه دکه و جورجی در باسی قندیل و روژ آوا دکه هیه. امیندار بره وزارت پیشمرگه جباری آورجی دا آخافتن اخوه یا جو چاپمنیه را افیک درواند. جباری آور دیار کر که تومت باران کرنا سلیمانیه به ادعای کو سلیمانی جبو پککه بوی جهه پرورده گلک ترسناک و جدوری راستیه. همو لایەکە زانیە کە ناو سلێمانی بە تایبەتی پارێزگای سلێمانی هیچ بنکە و بارگایەکی لایەنی ئۆپۆزیسیۆنی تورکیای لێ نییە بە تایبەتی پارتی کرێکاریانی کوردستان. یاوەر دیار کرد که هەموو ئالیژی دەزانن پککه لە کیژان دەڤەرانە و ئەفتشتانی زمان هەموو ئالیەن سیاسیەن هەرێما کوردستان بەغدا و تورکیە بخواجی دەزانە که بارگه و ناوەندێن پککه لەسەر سینۆرên عێراق و تورکیەیە ji ber wê tu barege û navendeke PKK ne eşkere ne jî veşartî li bajarê Slêmanê denîne. Cebbarî wer destnîşan kir ku ev tometbarî dibin sedema metirsiyeke mezin li ser canê welatiyên sivîl çêbe û got ev dikeve di çarçoveya teşwîqkirina dewleta Tirk a ji bo zêdetir xaka herêma Başûrê Kurdistanê bombebaran bike de. Di vê çarçoveyê de ya wer bi bîr xist ku her kes dizane 24 saetan dronên dewleta Tirk li ser asîmanê herêmê digerin û welatiyan dike ermanc. وەکو بینیمانە ئاخر جار ئەو کەسە هاوڵاتیە مەدەنیەکە لە ناوچەی لای گەڵاڵە و سەفرە لەوێ شەهید کرا لە ماڵەکەی خۆی بەبێ ئەوەی هیچ نەچەکداری پارتی کرێکاران بیورنە هیچ پەیوەندیەکی بۆ ملمەلانی ئەوەیە لەبەرەوەی باشتر وایە. Emîndarê berê ya Wezareta Pêşmerge Cebbarî Awer dawiye anî ziman pedekê li şûna yenekê tometbar bike bila were bi hev re çareseriyekê ji pirizgirêkên herêmê re bibîne. Herûha berpirsê bûroya ragihandina yenekê Latîf Nêrweyî jî derbarê mijarê de axivî û bi tundî bersiva medya pedekê da. Latîf Nêrweyî got ew nûçeya ku di serê rûpela yekem a rojnameya xebat de hatiye weşandin peyameke îstîxbaratî û şaşe. Li gorî me bi vê yekê ji dewleta Tirk re dibêjin ku fermo werin welatiyên sivîl li bajarê Slêmanî û Helepça şehîd bikin û asayîş û aramiya herêmê têk bibin. Berê bînerên hêja rêveberiya pedekê bi vî awayê û bi van bertekan jî hewl de xaka Başûrê Kurdistanê bi giştî bike qadeke dagirkeriya dewleta Tirkiye em vê carê jî xwe her têkildarî vê tirsa xwe ye helbijartinên li Başûrê Kurdistanê baş dixe lê em bi helbijartinên li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dewam bikin Komîseriya Bilind a helbijartinan ya herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dema wergirtina daxwaznameyên namzedbûnê heta sê rojên din dirêj kir. Komîseriyê biryareke bi hejmara çaran derxist ku li gorî wê dema wergirtina daxwaznameya namzedbûnê diyar kir. Di biryarê de wiha hate gotin. Dema wergirtina daxwaznameyên namzedbûnê heta sê rojên din hatiye dirêjkirin. Dem ji saet 8 sibihê heta 5 êvarî ye. Roja dawiyê jî dema hatî diyarkirin 21 Kulanê ye. Laliyeke din xebatên belavkirina kartên helbijartinê bi riya komînan dewam dike. Li gorî qanûnên helbijartinê kesê temenê wî wê hejde û berj bijor wê bikaribin dengê xwe bikarbînin. Her wiha kesên ji derveyê Sûrî derbazî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bûne jî divê herîkên 5 salan li herêmê bi cih boîbin. Hem wextê belavkirina kartan partî û blokên siyasî
جواکی او کسیاتین سر بخوا داخوازنامین تبلیبونا هلبجارتنان جلجنین هلبجارتنان را پیشکش دکن. بلی هر ایریشن ارتشا اسرائیل ین لسر خاکا سوریه جی دوام دکن بالافرک بیمروفین ارتشا اسرائیل لشام عربه که حزب الله ها گریدای لبنان بمباردمان کرد. ناوندا چافدریا مافی مروانیا سوریه راگاند کو بالافرک بیمروفیا اسرائیل لهریما دیماس از سوریه لسریا شام بیروت عربه بمباردمان کرد. عربه کو هاتیا بون آرماچ کرن یا فرمانداره که حزب الله گریدای ایرانیه. عربه به تمامی هاتیا رخاندن او شاوتاندن. چرانوسا فرمانداری حزب الله او آجوکاری ویکو ده عربه دبون ندیاره. حتی نهاجی جو حکمت شامی لسر مجاری تو داخونین هاتیا داین. لهریما باکور او روشتات سوریه جودکار جه او بهارتیا گنیمی خوشی دچینن جودکار او کمیتین روشن آورته جبو پاراستنا قادین چاندنی ج شواتان سفربر بونا او تدبیرین خو زیده دکن برپرسی بشا پاراستنا سیویل آدیرازوری احمد المصطفى بانک لشینین کانتون کرکو زوین خو بپاریسن. لهرم باکور روجلات سوریه جودکار جهو بهاراتان بریا گنم دچنن به بردوام کردن چنین را جودکار و کمیته انتگلدار تدبیر پیوست جبو پاراستنا زویان جشواتان دگرن. لگوری دسته آبوری و چاندنیه ده سال 2019 ده زیدتیری 34,505 دونم شاویتی بو. ده خباتن و امراندن شواتان ده 14 کس شهید بوبون. جبو که بویرن شوات جاره کردن رو ندن تیمن آگرگوژیه گلک تدبیر گرفتنه. شنی به کردینه یا کومینان را در کتن دوریه یان. لطوای هرم باکور روجلات سوریه کمیته روشن آورته هاتن آوا کرن. لباجار چلاغا یا کانتونا جزیره اندامن تیمن آگرکوژیه بلاوک لشینیان و جودکاران بلاف کرن. لکانتونا دیر زورجه تیمن آگرکوژیه خواجه تواهای آلیان و حاضر کرن و لزوین چاندنی هاتن بلاف کرن. کمیته خباتان آره و بریا خواجهی و شارداریان آکانتونا دیر زوره گلک ساهری جن آویج تیمن آگرکوژیه را پیشکش کرن. یکیتیا جودکاران جه ترکتور دان ناوندن آگرکوژیه. برپرس بشا پارستنا سویل آدیر زوره احمد المسلط تکلداری مجار آخوی. احمد المسلط دیار کرد که 19 عربین آگرکوژیه لفوجا آگرکوژیه هیا و گوت لباجروکان 18 نقطه آگرکوژیه هنه لدورن سوسه کشکیا شفا هجین ابو همام سویدان زیبان شحیل بصیرا سور و جدیده ناوندن آگرکوژیه هنه و 2 نقطه ناوند لهرما 7 کیلونه امانگ لشینین کانتونه دکن که زوین خواب پاریزن. هنا بجيشكك هيا كو لنيرينا وي تاني 10,000 ليري سوريا او جي بجيشك محمود سلمويا بسبورين خوشين جن ونشترجريا اف بجيشك بارمانجا اليكاريا شينيان معينه اخوا بنرخكي بركم دستنا وجبو كوجبران جي قد بريان ناستنا تاني بده 1000 ليرين سوريين نخوشان سهدكا اف يكشي القلب بجيشك محمود عباس سلمو بسبوري نخوشين جن جطايك بون ونشتغاريان هيا ددمك كو ايدي شيني بترس بري خوددن بجيشكان اف بجيشك دستكي آلي كاريه يا چمكي جي 5000 حيا حفتي و 5000 ليرين سوري معاينة كرن وبده 1000 درمان بيويستي كرين. اسمي مريم علي خليف من قرية حلوة بن السبعة الحميس. بدفيا بوكا من بعمليات هبو من آنيفر جبركو اف بجيشك آليكاريا مروفان دكه. جبليوي عملياتان بمليون ونيفه كه دكن ويجمره ب300 حزاري چكره. خديوي بباريزه جلكي آليكاريا مروفان دكه. والحمد لله زين معانا ويراعينا كويس معانا والله يوفقه ان شاء الله. محمد إبراهيم جي يكو هفجينا وينا خوشة جتر بس بيه هاتيا. طبعا أخذت معاينة فوق 50,000 وحالتني على مشفى النور عملت لها عملية قيصرية على أساس من هفجينا خو آني بجيشككي صح كرن جوري 5000 جمسته الشاندم نخوشخانه يا نور لور نشتغاريا كورتاجي كرن
نخوشخانه 500,000 و بجیشک جی 25 دلار حق دستی خواست. اف نشتگری بسر نکد. گوتن پیوست جارا کدن نشتگری چه بکن. و او جی جبلی حق نخوشخانه به 5 دلاری تچه. از جی یک سر به بجیشک محمود سلمو ده فکری. ویگله که آلی کاری آمکر. عملیات تبی تخدیر حق دست به 400,000 نشتگری چه کر. گله کی سپاسیاوی دکم. بجیشک 6 سالی محمود سلمو جبک هاته عربه و لقامش لدمینه. 30 سالن کلینیکا خوا وکریه. 2019 ویجبو لینرینا نخوشان تنه 2000 لیرین سوری دگرد. جوی دمی حطانها تنه به 10,000 لیرین سوری نخوشان معاینه دکه. وبلش الأوضاع الاقتصادية والحصار والحروب بلش وضع الناس پشتی رفشاگل آبوری خرابو من دید کو پیوستی به آلیکاری هیه لسر وی من تن 10,000 لیره سوریستان لی یا گرینگ لگل من از حق دستکی کم بستینم باره نخوشان سوک بکم جبر نشتگری باره کی گرانه لسر ملی خلکی از لنخوشخانه عمل جی دخبتم درمان نخوشخانه و حق نخوشخانه میلیونه کی درباس ناکه لکلینیکا خوشی از نشتگریان چه دکم حق دستی خواه پرکیم دخوازم كل شيء مهجر أنا مأخذ منه قطعا چی کسی کوفرجی از قد پران جوان ناخوازم جبر او میوانن لگلمه هیویا من اوه هر بجیشکه کارب درروشن زحمت آلیکاریا گلی خواب که مو غلط يساعد أهله يبقى أهله الشعب كله أهله يعني بجیشک محمود سلمو به وی آلیکاریا کودکه و بر ریباز خوی خوش ای پیشوازی کرنه حسکرنا خود دل هر نخوشکی دا چی کریه. بلی بینرین هجام لوردگیجین داوی بلتنا خواه ساعت هفتان او دبیجین حتی جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر خوشیده هر شاد و بختار بند.